Niba ukurikiranira hafi amateka cyangwa amakuru ya politike uzi ko Joseph Kasavubu ariwe perezida wa mbere wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yayoboye hagati y'igihumbi 1960 na 1965 akurikirwa na Mobutu Sese Seko wayoboye kuva mu myaka y'igihumbi 1965 kugera mu 1997. Uyu nawe yaje gusimburwa na Laurent Désiré Kabila wagiye ku butegetsi mu 1997 kugera mu mwaka wa 2001 muri Mutarama ubwo yicwaga. Uyu yaje gusimburwa n'umuhungu we Joseph Kabila Kabange wayoboye kuva muri 2001 kugera muri 2019. Nawe yaje gusimburwa na Tshisekedi uyoboye kugeza n'ubu unakomeje kumutunga intoki. Aho Tshisekedi avuga ko Joseph Kabila ariwe uri inyuma y'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo, ibintu atasobanuye neza. Ubundi wakibaza Joseph Kabila w'imyaka 53, imyaka myiza muri politike, wabaye kandi perezida imyaka 18, ahugiye mu biki? Ese ubundi ibigwi bye ni ibihe? Ni umugabo kandi wabaye indwanyi ikomeye kugera ageze ku ipeti rya Major General. Yaciye agahigo ko kuba perezida ari muto ku myaka ye. Mutwemerere twijirane mu mateka ya Joseph Kabila wagiye witwa umunyarwanda. Ubutegetsi bwe bugashinjwa kwigwizaho imitungo ubu wituriye muri Kisangani, aho afite ubutaka bugari ndetse agace atuyemo kakaba kari mu duce dukeya dufite umutekano wo hejuru muri Kongo Kinshasa yose. Joseph Kabila Kabange n'imanga ye Jeanette Kabila babonye izuba tariki ya 4 Kamena 1971. Nk'uko bitangazwa bakaba baravukiye mu gace ka Hewabona mu cyaro gito cya Fizi ho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu niho urugamba rugeze. Hari gusa kandi andi makuru atangaza ko uyu mugabo na mushiki we bavuka imanga bavukiye muri Tanzania byaba binabagira abaturage b'iki gihugu. Ni umuhungu w'inyeshyamba y'igihe kirekire Perezida Laurent Désiré Kabila na Sifa Mahanya. Ubwana bwa Joseph Kabila bwaranzwe no kugendera ku ngengabihe ya politike n'igisirikare cyase. Ni umugabo wakuze agenda yimurwa bya hato na hato, aho amashuri abanza yatangiriye mu ishuri ryari ryaratangijwe n'inyeshyamba zase. Yaje kuyakomereza muri Tanzania ari naho yigiye amashuri yisumbuye, bitewe kandi n'uburyo se yari ahanganye n'umwe mu bagabo b'abanyembaraga isi yagize Mobutu Sese Seko. Byatumye Joseph Kabila aho yigaga muri Tanzania agendera ku byangombwa by'abanyatanzania mu kwirinda ibitero yagabwaho n'ubutasi bwa Zaire yariyobowe na Mobutu. Nyuma yo gusoza amashuri yisumbuye Joseph Kabila yakomereje ayisumbuye. Nyuma yo gusoza amashuri yisumbuye Joseph Kabila yakomereje mu ya gisirikare, aho yabanje kwitoreza muri Kenya aza ariko gukomereza muri kaminuza ya Makerere muri Uganda. Mu Kwakira 1996 Laurent Désiré Kabila yatangiye intambara ikomeye yo gukuraho ubutegetsi bwa Mobutu. Joseph Kabila yari mu bayobozi b'ingabo z'inyeshyamba zase, aho yayoboraga abakiri bato muri uyu mutwe bazwi nka Kadogo. Aza no kugira uruhare rukomeye mu ntambara kugera Kinshasa. Joseph Kabila muri iyo ntambara yibukirwa mu rugamba rukomeye rwa Kisangani rwamaze iminsi 4, aho ibinyamakuru byatangaje ko ari we wari uyoboye. Mu nyuma inyeshyamba zase arizo AFDL zaratsinze maze se aza kuba perezida. Bidatinze Joseph Kabila yahise ajya gukomereza amasomo ye muri Beijing, aho mu Bushinwa muri kaminuza ya gisirikare ya PLA. Ubwo yasozaga amasomo agarutse muri Kongo Kinshasa yahawe ipeti rya Major General, anagirwa umugaba wungirije w'ingabo za Kongo icyo gihe zitwaga
FAC hari mu 1998. Mu mwaka wa 2000 yagizwe umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka, umwanya ariho kugeza se yishwe muri Mutarama 2001. Uyu mugabo kandi yagize uruhare rukomeye mu ntambara ya Kongo ya kabiri yabaye hagati y'1998 na 2003. Tariki ya 26 Mutarama 2001 nibwo Joseph Kabila yasimbuye se aba perezida wa mbere mu mateka y'isi wavutse inyuma y'umwaka w'1970. Yari afite imyaka 29. Byari bigoye, bamwe bavuga ko yari muto atanafite ubunararibonye bafatika. Hari n'inkuru zivuga ko atifuzaga kuba perezida, ariko ari we mukandida rukumbi abajyanama base bemeraga ko yayobora igihugu. Mu mbwirwaruhame ye ubwo yarahiriraga kuyobora igihugu, yavuze ko yifuza kugarura amahoro no kongera imikoranire myiza mu banyagihugu, agakomereza hose yari agejeje, akagarura demokarasi ndetse akanatanga ubwisanzure buboneye mu birebana n'ubukungu. Ubutegetsi bwe mu ntangiriro bwaranzwe n'intambara z'urudaca mu bya gisirikare ndetse no muri diplomasi. Yaje gushyiraho guverinoma ya mbere mu mwaka wa 2003 nyuma y'akavuyo kenshi, hanashyirwaho komisiyo y'amatora yigenga, hanatangira gutorwa amategeko atandukanye n'inteko ishinga amategeko, aho umuntu yavuga ko igihugu cyari gitangiye kubona umurongo byuzuye. Itegeko rirebana n'ibijyanye n'amatora ariko ryaje kutoroha mu buryo bwo kuritora. Ibi byatumye amatora asa naho ariyo ya mbere agenda asunika hagati ariko ya Kamena no Kuboza 2005 haje gushyirwa kuri liste yitora abarenga miliyoni 25. Ikindi kintu cyagoranye kikaba cyari ishyirwaho ry'ingabo z'igihugu, mbega guhuza imitwe y'inyeshyamba n'umurongo w'igihugu kirimo amashyaka menshi ariko akomeje gukorwa iyo bwabaga ngo bibashe kugerwaho. Muri Werurwe 2004 abayoboke ba Mobutu Sese Seko bavuzweho gushaka guhirika ubutegetsi bwa Joseph Kabila, ariko ntibyabashije kubashyira, ndetse muri Kamena uwo mwaka byatangajwe ko Meja Eric Lenge ari we wari wabigerageje. Mu Kwakira 2004 bwa mbere Joseph Kabila yasuye uburasirazuba bwa Kongo ku nshuro ye ya mbere nyuma y'intambara yari ihamaze iminsi. Ibi byabonwe mu buryo bwiza bwo gutangira kwiyamamaza kwa Joseph Kabila. Ubutegetsi bwa Joseph Kabila bwe bukaba bwari bushingiye ku nkingi 5: kubaka ibikorwa remezo, guhanga akazi, guteza imbere uburezi, kugeza amazi meza n'umuriro ku baturage no kubaka gahunda ihamye y'inzego z'ubuzima. Joseph Kabila yiyamamaje nk'umukandida wigenga, ariko hatangira ukwishyira hamwe kw'abantu bamushyigikiye barimo ishyaka rye rya PPRD n'andi mashyaka arenga 30 yamwiyunzeho. Mu kwiyamamaza kwe yagiye ashyirwaho igitutu n'abo bari bahanganye, bavuga ko ari umunyarwanda atari umukongomani. Ibi bikaba ari ibintu bitari byiza kuri we, cyane ko abakongomani benshi batiyumvagamo u Rwanda. Benshi bagiraga bati uyu ntabwo ari umukandida wacu, ni umukandida w'abanyamahanga. Tariki ya 30 Nyakanga 2006 amatora yarabaye. Abakandida 35 bariyamamaza, abagera kuri 30 nibo bemerewe guhatana, maze imyaka y'uwemerewe kwiyamamaza igirwa 35 muri ayo mezi mbere yuko amatora agera. Perezida Kabila nawe yujuje iyo myaka. Uyu mugabo yaje kwegukana insinzi atsinze abarimo Jean Pierre Bemba bari bahanganye cyane. Tariki ya 6 Ukuboza 2006 nibwo Kabila yarahiriye kuba perezida utowe, maze tariki ya 30 Ukuboza Antoine Gizenga wari mu bo bari bahanganye amugira minisitiri w'intebe. Mu mwaka wa 2006 igisirikare cya Kongo cyashinjwe ibyaha byo gufata ku ngufu, aza kwemeza abagera kuri 300 ko aribo babigizemo uruhare. Intero y'uyu mugabo yakomeje kuba imwe: amabuye y'agaciro ku bw'ibikorwa remezo. Bikaba byaranarangiye agiranye amasezerano n'Ubushinwa yo gucukura amabuye y'agaciro. Bikaba byaravuzwe ko aha
icyo Joseph Kabila yari agamije ko ari ukongera ubushobozi bwo kubasha kugeza ku baturage ibyo yari yarabemereye. Amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yashyizweho umukono muri Nzeri 2007. Ibirombe byo muri Katanga bikaba ari byo byahawe ahanini Ubushinwa. Iki gihugu nk'uko bikubiye mu masezerano kikaba cyaragombaga guha Congo Kinshasa asaga miliyari 3.5 z'amadolari. Bwari bwo bwa mbere mu mateka iki gihugu kigize umuterankunga mukuru ari Ubushinwa. Icyari kigamijwe byari uguteza imbere ibikorwa remezo guhera muri iyi ntara ya Katanga. Gusa aya masezerano yakunze kutavugwaho rumwe, byagiye binatuma agenda ahindura imiterere n'imimerere mu bihe bitandukanye. Bivugwa ko yari mu nyungu za Joseph Kabila kurenza uko zaba iz'igihugu. Mu Kuboza 2011 Joseph Kabila yatorewe manda ya kabiri mu matora yakurikiye n'imyigaragambyo n'imyivumbagatanyo y'abavugaga ko Etienne Tshisekedi uyu akaba ari se wa Perezida Felix Tshisekedi ari we watsinze. Binyuranye n'amatora yo mu mwaka wa 2006 aya 2011 yavuzweho kutanyura mu mucyo. Tariki ya 20 Ukuboza 2011 nibwo Joseph Kabila yarahiriye kuyobora Congo Kinshasa. Ku nshuro ya kabiri uwitwa Etienne Tshisekedi nawe yaje gutungurana arahirira kuba perezida ngo kuko ari we wari watsinze. Muri Mutarama 2012 umusenyeri w'abagatolika nawe yagaragaje yeruye ko ibyabaye bitanyuze mu mucyo, amatora atanyuze mu mucyo, anasaba ko habaho andi matora. Tariki ya 17 Mutarama 2015 hatangajwe ko hagiye kuba andi matora, ariko hagombaga kubanza kubaho ibarura, kandi muri icyo gihe Joseph Kabila yagombaga gukomeza kuyobora. Ibintu bitakiriwe neza, abanyeshuri bo muri kaminuza ya Kinshasa birara mu mihanda. Iyi myigaragambyo yaguyemo abarenga 42 n'ubwo guverinoma ya Joseph Kabila yemeje 15. Haje gukomeza kubaho ihindagura ry'amatariki y'amatora. Ibintu byanatangiye gutuma bamwe mu bantu ba hafi ba Joseph Kabila utari wemerewe kwiyamamaza indi nshuro aho yagongwaga n'itegeko nshinga batangira kumuvaho. Aha umuntu yavuga nka Moise Katumbi. Bidatinze Panama yashyize hanze raporo nayo itarishimiwe yagaragazaga ko Janet Kabila, impanga ya Joseph Kabila, ari umunyamigabane ukomeye w'ibitangazamakuru bikomeye muri Kinshasa birimo televiziyo. Uyu mugabo yagiye akomeza gushinjwa kwigwizaho imitungo atitaye kuri miliyoni z'abanyekongo bakomezaga gutikirira mu bukene. Bidatinze hari muri 2016 Moise Katumbi wari ukuboko gukomeye kwa Perezida Joseph Kabila yatangaje ko agiye kwimamaza kuyobora Congo Kinshasa. Nubwo kandi leta ya Joseph Kabila yabashije kugera ku nsinzi inyeshyamba za M23, ariko yakomeje kugongwa no kugorwa no gutsinda indi mitwe irimo nk'uwazamutse muri 2016 mu gace ka Nyunza wishe abaturage amagana. Ibirebana n'ibarura ry'abagombaga gutora ryafashe imyaka myinshi, ariko imyigaragambyo ikomeza kugenda iba kugera ubwo amatora yabaga muri 2018. Kimwe mu byavugwaga n'abatavuga rumwe ari nuko Joseph Kabila yabikoresheje nk'urwitwazo kugira ngo akomeze kuyobora. Ndetse bidatinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyiriyeho ibihano abambari ba Perezida Joseph Kabila aribo John Numbi na Gabriel Amis Kumba. Ubutumwa bweruye bwari buhawe Joseph Kabila ko nawe isaha ku isaha yahabwa ibihano. Abantu kandi niko bakomeje kugenda bagwa mu myigaragambyo kuva tariki ya 20 Ukuboza 2016 umunsi manda ya Joseph Kabila yarangiraga, hamwe na Mata 2018 ubwo hatangiraga ibikorwa by'amatora. 2019 nibwo ubutegetsi bwa Joseph Kabila bwageze ku iherezo. Ahererekanya ubutegetsi mu mahoro na Felix Tshisekedi uyoboye DRC kugeza none watangiye gushinja Joseph Kabila ko ari we uyoboye ibikorwa by'umutekano muke muri Congo Kinshasa mu burasirazuba bwaho by'umwihariko. Joseph Kabila kuva yava ku butegetsi akunze kuba ari ikisangani
Monkaze, igice giherereye muri kilometero 50 uvuye mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Umubano wa Perezida Tshisekedi na Joseph Kabila wagiye ukomeza kuzamo agatotsi biturutse hanini ku ntambara y'amabuye y'agaciro n'amasezerano ya Joseph Kabila n'Ubushinwa yo gucukura amabuye y'agaciro. Mu buzima busanzwe Joseph Kabila yashyingiranywe na Olive Lembe Disita hari tariki ya mbere Kamena 2006. Aba bombi bafitanye umwana w'umukobwa wabonye izuba muri 2001, bakaba baramwise Sifa, izina rya nyina wa Joseph Kabila. Muri 2008 aba bombi kandi bibarutse umwana w'umuhungu, bakaba baramwise Lola Desle Jr. Uyu mugabo asanzwe afite ubutaka bugari bungana na kilometero kare 710. Umuryango w'uyu mugabo ukaba ufite kompanyi zisaga 80 mu bice bitandukanye bya Kongo, cyane mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Uyu mugabo akunda umukino wa NBA, gukina PlayStation, kimwe no gutwara moto. Kabila kandi ni umugabo w'umuhanga mu bijyanye no kuvuga indimi zitandukanye, ariko by'umwihariko Icyongereza n'Igiswahili. Uyu mugabo kandi avuga Igifaransa kidakanganye cyane hamwe n'iringana. Uyu mugabo aherutse kandi gusoza icyiciro cya 3 cya kaminuza mu birebana na science politique n'ububanyi n'amahanga. Iyi mpamyabumenyi yayibonye yifashishije uburyo bw'iyakure yayikuye muri kaminuza ya Johannesburg. Uwo ni Joseph Kabila. Byitezwe ko isaha ku isaha yakongera kwisubiza ubutegetsi, dore ko mugenzi we Tshisekedi Felix Tshilombo yatangiye guhinda umushyitsi, avuga ko ibikorwa byose by'umutekano mukeya biri kubera mu burasirazuba bwa Kongo nta wundi ubiri inyuma ari Joseph Kabila. Ibintu uruhande rwa Joseph Kabila ruhakanira kure, rukavuga ko uyu mugabo yatangiye kubura amajyo. Turabashimiye kandi turabakunda, tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Niba utari wakora subscribe, make sure that you did.